poison jusque dans l'os. Ils ont il faut les finir complètement. Ce pays-là, il faut le finir en confetti. Il faut le terminer. Sinon, la gangrène s'empirera. Sinon, ça va s'empirer. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça qu'on fait. Quand le médecin il voit que tu as une gangrène, eh bien, si c'est sur la main, il te coupe au niveau du coude pour éviter que ça gangrène, ça vienne jusqu'à ton corps. Là, il y a une hémorragie. Les mortières, nos mosquées qui sont si chères, qu'on a construit. Moi, je veux dire, l'Algérie, elle a participé à la construction de la grande mosquée de Paris. On a une histoire en commune très forte. En commun très fort. Ils aimeraient hadaf tout ça, ils aimeraient déclater tout ça. Un franco-algérien installé en France a diffusé sur TikTok une vidéo d'une dizaine de minutes où il réclame l'arrestation de tous les Marocains présents au Maghreb. Il n'y a pas d'autre choix que de mettre en état d'arrestation tous les citoyens marocains qui sont dans le Maghreb. Qu'on les fasse parler sans pitié. Il faut les faire parler. Bidoun rahma. Qu'on mette le Maroc en confetti et qu'on le termine jusqu'à la moelle. Et décomposer et mettre en confetti complètement le Maroc. En visant aussi la communauté marocaine et notamment ses membres de confession juive. En quelques phrases, ce discours cumule les délits les plus graves du droit français. Provocation à la commission de crimes violents, loi du 29 juillet 1881, apologie ou incitation au terror, code pénal article 421-2-5, incitation à la haine raciale et antisémite, menace collective et injure publique envers un peuple entier, diffamation en présentant tous les Marocains comme des espions. En tant que franco-marocains, nous avons transmis un signalement complet à Pharos, plateforme du ministère de... المهم كنظن ان بزاف منكم اللي شاف الفيديوهات ديال هاد الخينا وبزاف اللي تفاجئ بهم. هذا فرنسي طبعا من اصل جزائري، كيدير فيديوهات كيحرض فيهم على المغاربه المقيمين في فرنسا. صراحه ما عرفت ما نقول. اخرتها كيوليو في جو بارتي غابا، كتسخن ليهم الفرفاره كيخرجوا في الاخر كيوليو في جو بارتي غابا. ايوا حتى انا بدوري كنادي لكاع الجاليه المغربيه المقيمه في فرنسا وكنقول لهم حبذا لو ديروا اللازم مع هذا السيد هذا. لا دابا نزيد نصدمكم، هذا السيد هذا متزوج من مغربيه ووالد معها وليدات حاملين لجواز السفر المغربي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes fatigants les Mauriches? C'est bien, vous êtes contents, vous faites votre travail d'intox et de désinformation sur Jazair. Tahiyya Jazair. J'enchaîne ces derniers temps les vidéos, je suis en vacances. Après j'en ferai beaucoup moins, donc là je suis sur la fin. Donc je vais vous expliquer, parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo sur mon fils, que j'ai enlevé. Alors ça c'est mon passeport. D'accord? Et moi je ne suis que ça. Je vais pas ouvrir, parce que je vais pas vous donner mon identité. Moi c'est Abou Zaïd, d'accord? Mais je suis pas un con non plus, d'accord? Je suis pas bête. Ok? Ça c'est mon identité. Après, Inch'Allah, s'il peut y avoir Jazair, tant mieux. عندك غير الباسبور الفرنساوي باقي ما طلبتي الباسبور الجزائري. ايوا ان شاء الله بربي، ان شاء الله ان شاء الله، حيت دابا انت واخا جزائري غتمشي للجزائر بالفيزا حيت ما عندكش الباسبور الجزائري. زيد Ça serait beaucoup mieux. Ça, c'est mon identité actuelle, d'accord? Et le commentaire... Alors, c'était quoi le commentaire? Tu apprends à ton fils les principes républicains algériens. Alors si lui il est marocain, et ben moi je suis cambodgien. Si lui il est marocain, et ben moi je suis un chinois quoi, je suis un cambodgien. Ok, ça c'est quoi comme passeport ça? Je vais pas montrer l'identité de mon fils. Ça, ma femme et mes enfants, ils ont ce passeport. Ça c'est le passeport à mon fils. C'est bon les Mauriches? C'est bon les Marocains? Vous avez compris que ce que je raconte dans toute... ايوا ها المشكله، تزوجوا بالشاشيريين وفي الاخر تعطيوهم لي باسبور ماروكان. علاش اختي منين تزوجتي بالشاشيري ولادك ما داروش الباسبور الشاشيري؟ علاش جايبه ما كنبغيش نقول شي حاجه ونصدق جارحه شي حد ولا علاش راجلك ما دارش لولادو لراسو الباسبور الشاشيري؟ حيت الباسبور المغربي ساوي، يجيو يتمتعوا ويرتاحوا ويتساراو. اش غيمشيو يديروا في الشاشه بالصيف؟ حيت الصيف في العوض ما تهبطيهم يشوفوا عائله باهم كتجيبيهم معاك اختي. ايوا وعجبك هاد الهضره اللي كيقولها الزوج ديالك على ولاد بلادك وعلى بلادك؟ صراحه غادي نسكت، حيت الا هضرت غادي نقول شي حوايج ماشي هما هادوك، حيت الكلمات اللي كاينه حاليا عندي غير صالحه تقال زعما قدام الناس او في مواقع التواصل الاجتماعي. اوكي ندوزو من تريكت خوا مع الجيران لواحد الموضوع واحد اخر، الزليجيه. حطيت فيديو تكلمت فيها على التعليم بحكم انه المجال ديالي
تكلمت على مطالب التلاميذ ديال الثانوي. جاو لي شي وحدين ما بقيتيش الزلايجيه، الزلايجيه انقلبوا على المخزن، الزلايجيه شنو هو كيفاش؟ قال لك كتهضروا على الانجازات ديال البلاد، واش ماشي من حقنا؟ انا اول مره نشوف ان بلاد الا هضرتي على ملاعب زوينه، على تنظيم زوين، على بنيه تحتيه، على طرقات، على حافلات، على مشاريع، كتسمى ما مزيانش، عيب. ايوا جا لهنا العيب هو تبقى تهضر غير على السلبي 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 السلبي، واخا تشوف شي حاجه مزيانه ما تصفقش ليها باش تشجع هذوك الناس يكملوا. كنصفقوا المزيان باش هذاك اللي غادي مزيان يكمل، واللي ما مزيانش ندقوا عليه. كاين بزاف ديال الصفحات والقنوات كتهضر غير على السلبي. جينا حنا نهضروا على الايجابي، جينا نردوا على البروباغندا الجزائريه. فين نقصناكم؟ فين قربنا لكم؟ خليتوا صحاب الروتين اليومي وصحاب اللايفات هذا والمحتوى المسيء، وراجل فلانه وفلان طلق فلانه، والمحتوى الخاوي اللي ما كيهضروا لا على المزيان ديال البلاد، ما يهضروا على الخايب، ما يدافعوا على الحقوق، ما يعطيو صوره مشرفه للبلاد. هادوك ناسينهم وجايين باغيين تهجموا وتحقروا على واحد الناس اللي يمكن ما كيخدموش المصالح ديالكم كاحزاب. لا، بالنسبه لي انا هادو مدفوعين، لان غريب في هذه الفتره بالضبط يخرجوا هاد الابواق ويهضروا. وقال لك الزلايجيه، ايوا الزليج خدمه ديال الرجال، ولكن تا عطيت تا شميتيت خدمه ديال اللي ما رباوهمش الرجال. هادشي انا اللي كنعرف، ان الواحد ملي يهضر على بلادو زوين تولي عيب، فعندها واحد السميه ما نقدرش حتى هي نقولها احتراما للناس اللي كتابعنا. انا نخاف شويه على كريغلاتي. كنا جالسين قال لك المغاربه يتضامنون مع قطر. شنو هو؟ عاود المغاربه يتضامنون مع قطر. شي حاجه ونشير بها. ضامنتوا مع فلسطين وكتخرجوا يوميا، قلنا ايه من حقكم فلسطين وشعب يظلم وكذا وكذا. قطر اخذها القطريين قال لكم دخلوا سوق راسكم، حنا مع القرارات نتاع الولايات المتحده الامريكيه. القطري جالس مكمش في دارو ما باغي يصدع، جالس كيتمتع بالفليسات وجالسين كيشريو قطر شاريه ارقى الاحياء في اوروبا، قطر شاريه اكبر النوادي في اوروبا، قطر تشتري العالم حاليا. وانت جاي غتضامن ليا مع قطر؟ انت غير كتضامن مع البراني، ما ضامنتي مع الناس نتاع الزلزال ديال الحوز. نتوما كريغلاتي دوزو من هنا، نتوما ملي نهضروا حنا على زلزال الحوز بالله، حيت الزلزال ديالكم ديال بومداس جلس 20 سنه عاد سكنتوا الناس، فهمتوا؟ حنا دابا عامين، نتوما 20 سنه، خاصكم تصبروا 18 سنه عاد تهضروا. نهضر انا مع المغاربه، ما توقفتوا درتوا وقفه على تضامنا مع الناس ديال الحوز، ما درتوا مع الناس ديال السماره في ديك الوقيته، ما وقفتوا مع الناس اللي كتهضر على الصحه، ما وقفتوا مع التلاميذ اللي لا حتى حاجه والو. فين هاد كنجريو نضامنوا مع قطر؟ علاش انت ديما الجسد ديالك في المغرب وعقلك وروحك وقلبك مع جهه واحده اخرى كاينه في الشرق؟ علاش؟ في الاخر قطر محتاجه التضامن ديالك. شتي شي قطري شي نهار داير البانديره نتاع المغرب وجاي قال لك باغي يتضامن؟ ويجيو دابا ثاني عندي دوك اللي النهار كله هو مغطي تحت الصبانه وعطيها التفسفيس وشاد تليفونه وحنا ونحن مع وانتوما وضد وجليزيه وندي. يلا جي نتايا، جي من تحت صبانتك وجي كومونتي. ما تعوموا، ما تحضروا فوطات، ما تهضروا مع اللي كيهضروا على البوزيتيف، ما توقفوا مع اللي كيهضروا على النيجاتيف. غير مخبي تحت الصبانه فس 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 اللوبيا والعدس والانتقادات. هاد الكلام ما موجهش للمتابعين ديالي، هاد الكلام موجه لدوك اللي كيطيحوا في الفيديو ديالي باغازار وكيجي يحط لي العلم. اما الناس اللي كتابعني فاغلبيتهم نقدر نقول 90% من المغاربه اللي كيتابعوني رايهم فحال رايي. المزيان نصفقوا له والخايب نقولوا له ستوب. من حقنا نفتخروا بالانجازات ديال بلادنا، ومن حقنا ننتقدوا شي مصلحه او شي قطاع الا ما كانش مزيان. نرجعوا لعند كريغلاتي والتغيير الوزاري. شوفوا لي هذا الفيديو، واحد الممثل سوري مشى للشاشير وقال لك وينبهر بالزليج الشاشيري. جينا نشوفوا الزليج الشاشيري لقيناها اللوصه ديال الحمام، الكارلاج. ورينا شو هادشي هذا الخوت. الرياضات في المغرب هما ما دايرينهمش بحال هكا. هما هاد البلاصه، هاد السطوان هذا
قصر اودي على قصر، ولكن هذا قصر دوك الرياضات اللي كاينين في مراكش وفي فاس وفي مكناس وفي طنجة، دوك الرياضات شنو؟ يا ودي كمل. كانت على عهد احمد داعي. هو امر ب حين حايرين مع قصه الزليج، هذا سميتو اللوصه، ونرجع نهضر على الزليج المغربي. الزليج المغربي اللي مقاتلين عليه واللي تسجل في الملكيه الفكريه واللي ما عجبش شي وحدين يقول لك يدافعون على الزليج، عليها قلنا لهم الزليجيه. كندافعوا. Je m'exprime devant vous aujourd'hui dans un moment très important, celui où notre baguette a été reconnue patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je veux dire ici, ça fait des années qu'on se bat, que à chaque cérémonie de la galette à l'Élysée avec nos boulangers. لا والو، هذا غير الرئيس الفرنسي اللي كما قلتي في الفيديو فرنسا ضحك عليكم، فرحان بتسجيل الباغيت في اليونسكو. الكومير الباغيت الفرنسي تسجل في اليونسكو، والرئيس هاز الباغيطه وفرحان بها، الباريزيانه هازها وفرحان بها. الزليج اللي كيتخدم بحرفه ديال اليد، الناس عينيهم كتحفى في الخدمه ديالو، خدمه اللي خصك تكون سيدي ومولاي باش تتقنها بحال هكا. ما عجبكمش اننا ندافعوا عليه، واش غادي نقول لكم؟ الله يعطيكم شويه من النفس اللي عند الرابوز. في الختام، انا ما جاياش لمواقع التواصل الاجتماعي باش نكبر كونط او باش ندير واحد المحتوى اللي يطلع لي البس. انا جايه على ودي تكريغلاتي، انا فاتحه مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاتي على ودي تكريغلاتي، ولكن ما فيها باس نستغلها مره باش نسلط الضوء على واحد المشكل كاينه في بلادي، نستغلوا هذه القضيه. انا ما جاياش انا ندير واحد المحتوى اخر، فهمتوا؟ دوك انا محتوايا واضح، ماشي شي حد يقول لي ايوا على سلامتك منين بدلتي، لا انا ما غنبدلش، انا جايه هنا على ودي كريغلاتي، ونهار يسالي الفيلم ديال كريغلاتي غادي نسد هاد مواقع التواصل الاجتماعي ونرجع لحياتي العاديه. خليت لكم بالراحه كريغلاتي، تصبحون على طوابير وكوابيس. باي.